Mana ieu motor? Aeh deui. Woi. Kaneng. Wih, Drong. Rekan motor di dio. Coba ya, bantuan. Mau ngambil ya? Enten Drong, ente boxnya bagus. Oh, sayang cara. Rojang, motor didorong beng, mau kabeakan bensin. Paeh buku motor aing nya dihareupeun si gondrong ngabaco bae pos sampai kurang parah. Ulah motor. Tuh, mau Bang Salami, paeh. Bener sih ya. Si gondrong. Lain, kata tambah. Udah jelas ya, Komeng. Meng, aing kemarin ngagawekeun si gondrong. Pagaweana acak-acakan can anggeus. Emang digajinya sabaraha? 10.000 ku aing. Lah, 10.000. Aing gitu daek. Kunaon, Meng? Euy. 10.000 mah ngagedean teuin. 5.000 ge hareundeun si gondrong mah. Padahal hok aing 10.000 eta, Meng. Tah, gua sebelum. Drong, Euy, darah. kamari ngaku nama pagawean anggeus kunon acak-acakan. Geus lah kayak gawean deng gering. Kita di 5.000. Ya Allah, 5.000 doang kayak gantian. Ih, Udah pelit. Lah, kurang atur dulu nya. Kecilnya. woi ngok. Woi, ayo dia yo. Non, Drong. Ayo. Bikin yang koyo. Masa dipita malam pelongo. Bikin yang koyo. Di warungnya. Oh, non sia. Balik koyo dua. Woi, ngok. Nongkrong. Apa ya, Nak? Kembalian mana? Woi, tanya koin kembalian mana ya? Oh, kembalian. Cot. Oh. Ayo baik, Bro. Woi. Wih, nangguan kopi angel amat ya. Sudak dulu si gondrong dulu dari situ. Cek aja mau bisa green gitu, orang yang green. Ngomong ya. Enten Drong, nangguan kopi, ngopi Drong. Lanjut ke lanjut untuk. Oh, ada Drong. Ayo. Wah.